Adofo ye nyina ye bekai ensema esi ewo Kasoa efa abrantewa wedi emfie do 10 years mrantie ba kwedi 16 abako so edi 18 na omukun akwada no yaya no enam so ama chese ensem no aye hwanyan ama sesia no obia eni adane ho so na asema aba beto mepuno so eni se ekro edi amanase ewo Eastern region potemo no mebunu no chese ama omuhumi so pa enye asemukuma chese omuchema omuso omukọ fetish priest no oba juju no oba woye okire mrante wa kwan ne senkomu enkonye enyambrasem se no womakọ amanase ho oba ne fie chese womukọ akọcheja atu ne fie ni mu ande sa na chese won eni abrepa ye efa ensema Akosoa ewa Kasoa ya abrantewa na wedi edu a omukun no ne wonti no jese omususu eni abrepa ompese omu ekohyi edan no na yei ena chese ekoma suhumfo suhum police station jese omuti asem no mu ma omuhumini so no mu ni mrantie mebuni ekokasa so minia mema be yanka munya botire na muntu mobo senkenye omu suhum police fo na nka tu nsantene enkopie wodia nenenko mu beshi efie ni nyina ko beshi abusumfie no ahye maame no ene ne ba no kra a wawo no totofie no ko beshi no aka ho na yei ena eye osaberima obimfo adu ejekum I o issue ye edema Inspector General of Police no wakache ne se omu emrete ya aye edamiensa na chese omu update concerning draw juju ni ba na nkola no ebo ni din no ose omu update nyesa de mrante wa no be fa mra no de ahye omu nsama momadi ehu djuma na ekoba no sa so dia aye no osaberima obimfo adoajokum no onya eho asem bia enye de enka inti no jese ade a wasi Inspector General asema wodi atu nanim no na otosoa aka sa fei ena omati ase ehu emudro chese ama omehunu se sia no se omu amfomu nan entintimu forma sika nipa kunkum aye sika duro no mrantie no omu beji pa yenti we eye mre wo se omu de omu nan eye de esisi form nenka ne no nanka onkofuka omu no buwon ani eguso basisia no omu ehunu se eye real pa ya dia ekoso no amfomu nan ensisi form dia omu bekoso ahre akra ebebre na ye ne tosoa ekoye emma Ghana Pentecostal Charismatic Council GPCC edi atu hose ye friend Reverend Emmanuel Tema Bariga onu nsusu edi atudwa se enye enya dia eye adepa fetish priest for omukosoa edi ewuse na afesu no enye se omukwa effort suntia na eye TV stations esusu na amakwan amasanyema wenyina esisanka mo emma enwu kwan senka brabe bodoro senka dunsuni esiden na dunsuni timi bebodoro ewo TV so ne yehu ye no enka TV so de enka ye acheche pase de be ye ne mabunu no wona wonyini a won eba no ebenya suahunu bi efrimu de abo omo brakos bebre na ye future leaders ebi betima ba be ye amampani ministers ebi so betima ba be ye adifo a chese omo betimi de abo Ghana man ba ekame aye se TV stations ni nyina no omo amoma kwaya ma edunsifo ya kese ebo omu dere ewo TV so na nyina ka ho ebi entina ma nipa kunkum yi adosu ewo omaiga nemu na wotoso asusu ekas eko National Communications Authority and National Film Authority na wosi womu se omu hye se ne be ya omu di ombe nhihye atokwam se ne be ya se ne ma wenyina etube dem etu ebecha na sofu ekosoa ekase awufo so no ewose mu nsusu mu mamoni eda ho yie pa efise awufo no bi wo ho no mu a esanse omudija ahomachi ntu no moja enkwala no ejeje mu na te se enkwala nankasa ape baby edi omuhu ayede afa nti nyina eka ho enti na ama nipakunkum ni sikadroin adoso na adofo eye no kreso so se ye hye se de ensemi esikoye na otumu se amanase youth fo no
One any abriye pan and the kakra meka manase for say one dear say any abre so bia any abre na mesro muso munya botre. Ya former President John Ajekum Kufuor ya papa pani eso ede nano atu asem pa kire se enye ahomene so enye ahogwo so kra na je se why de wafa no odun se wadi hu ya oye panti minim se empanifo de bibia ebetoto kwan mu se ne se ne fata na nkwada no so no je se ye de ho atwene aban kokum a ye di wo masem dendendin se ne Ghana fo ACF nyina esifa eka asem no fa ye ntina ma enibre aba na kroimu pa nti ebesre amanasi mebunu se omo enya botre mo mfo omo mutumi enhye omo nsem enkonko ye boni bia ebeduru eche no mbenu omo ho de se maame no se bio wanya de na se okunu po ene ye sa de no na ko no ya accomplice anka wo se nka otu okunu ni fo se mikunu se ni se but yemfa ye ni so ntu so ye oba tanya de se wawo ba fresh na se bio uji ne kafi ni nsema wo mu de so manya nyambra sem de akwala no so obeba no nso enwana ene beti nani edi ahye abofra no enti mesra wo mu se omu amanasi youth no ese wo mu enya abotre mo mu famra bia nhye won sem na police for edi hu juma pan ya je se enye ahogu no so ebesre police for so se de bekosu bia no inspector onfan to je se ne be ya Ghana fo nyina ebeti ebe hunu any updates no mu nia ekoso se de be ya omufo ebufu shubi emfa ho enkonko shi obey ene ne ba na mestre youth for so munko so na me de munya abose se de medin kan ye de ebubo so nipa kum de enya de TV stations no media kan me nko a enka ye nye de yemba ni sane mani nyina yemba ni efrise sometimes o she TV so ni niema won ya to say aha gini ye na NMC ni eba de betu ja okase ai ade we die je se shedan fakwam ne ebia omo kan kahunu keke no no so encha ye cry akwati say omo di rap politics man na say omo favor obi ewom which I just say kamia say enya dia echaye kwa se penyi pa te se ye di ejuma sei ahye won se wo senka wo ma wani ko TV stations ho na odi ho ejuma pa se bia bibi ko bibi boni na se nye yanka wo be ka ho asem na ma enne mebu no esuasua hunu bi efrimu no wo susu wo ti ho na wo susu wo kira wagen enka ye wa wo ba bi na nko ye chie no na nke ye ne sam nya sure se enka wo penyi nta ebe ye ode enka wo ka wo be simu gina ye pa se ye mfa emrante na bi kwa nka be ka se ye nku emrante no yesi etua yenko a etua dwebesa se ntua hu nti no na wo de wo pe kasa se na minim se police for any mpanimfo se na bi nka kan no omo ahyemu kinapa se omo so asem no muche na kire youth for so se munya botre abrabo no enye rush abrabo enye rush yemfa sa de we enye suenhunu emma yenhu yemfa yensa no enye dwuma se da ne da awofo ka ne da mpanifo ka momfa munsa enye dwuma do nsa ye dwuma yankopon so be hyese no wa eden na we hyira so amamo minim se wa wo hyeme so no wo kyira wagene fa ene ensemi a mede ababeto dwe se youth no a mo amanase no mo nkoso no mo ntwaja entum no so mo nhima mini bi no mo hu se ya nipakum ya anaso se munje mu ma police for na ankasa ento so a enkoso ni asem no asa wo so pese wo kira wadwi fa ene ensem yi wonti no mesre wo se obekọ ye YouTube channel na wo subscribe ako too much gh now if you also follow wo Facebook, Instagram and Twitter na me amidi enye ensem yi ebra mupunu esu yi midi e de afia enstroma e de se ne ye besan ehia makramo.